Maya payabak po kekongan, siklod tamo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keko, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keko ang kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kakamate ng karing dakalataw. Aduan mingeni kaya kayong baligdan mo kaming metmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangkalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. E mo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen.
Virgen de los Remedios Induning Kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes King Kabetikan. Luklok tamo po. Iabetala po king kaya katang panalangin kaniting misa, ing kapasalamatan na yang pangdi, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Careon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Florentino Mercado and family, Sarina Briones para king kayang Kebaytan, Melo and Sarina Briones and family, Mr. Remy and Mrs. Seni Mercado and family, Simon Mangyo and Julieta Hizon, Mr. and Mrs. Sanaydan Puno Duncan, Leon Duncan, Rex and Ivy Soriano and family. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan ni Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Maria Luz Gintu, Winston Chan, Zaina Lorraine Ho Matitu, Danilo Makapinlak, Irenea Tabaranzo, Edison Pring, Francis and Noela. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo yung special intention ng Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ravina Pring, para king safe travel ng Adorasyon Manalo, Ricky Puno Duncan. Iabetala namang king panalangin tamo, yung donors ng Aso Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil Gilliard Jr., Simsuangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumul and family, Rudy Cabalya, Eloisa Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Buddy Dunca, Honorable Dennis and Yoli Pineda, Rico Careon, O.J. Pituk, Herbert Sampang, Mr. and Mrs. Alfredo Duya, Eliarico Licup, Mr. and Mrs. Ray Daag, Adorasyon Manalo. Iabetala namang kikakatang panalangin ding donors ng ASOL, Peter Cook at Aquino family. Para karing kapatid tamong mayang obye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan, di Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlindo Juan, Emilardo Yalung, Luz Spring, Romeo Pura Max, Jaime Palyasigi, Zenaida Romero, Mariano Romero, Marcelo at Antonio Romero, Silvina Lusung, Bienvenido Tañedo, para kayang death anniversary at ding maldang kaladwa king purgatorio. Narakto
King lagyo ng ipampo, ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayugan. At keka antimurin. Kapatad si Siyantala rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iagastang miyag nanagnan ing kapanisyan, amin ang po. King Diyos sa mapamakalulu at kekay kapatad ing mikasala kumbina, king pamisip pamangamano ang pong pamanyapat king marok at king pamagtamad kong gawa king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ang pong banal, at kekayo kapatad, ngi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Okay kaming Diyos, ning kapayapan at tula, pagnasan mong miye ring sablang tao, lalam ning kekang kasunduan, ning kapayapan at pakalulu. Manatili meng ausan ing kabilugan mong iglesia, ating balang metong ke kami, ban miyatad king yatu, king balita ning kapayapan, at ning mibayong lugod at katuliran. Ipawi mo ing takot mi, at itubod mo kami king upaya ning kekang Espiritu, banding sabla, akilala ret tanggapan, ing kekaming talapagligtas at Ginoong Jesu Kristo,
ngeni madgaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Makisamentong kayo kintula ning Jerusalem. Magsaya kayo kaya, ikong sablang malugod kaniting syudad. Makisanmetong kayong ngeni king kayang tula, ikong sablang menangis para kayo. Ikatula yung pangasaplala no, anting bingot king salo ng induno. Nga na ning Ginoo. Iatad ko kaya nga lang hanggang pangasaplala, impiban dyan daring bansa magus kayo, anting ilog ay kakati. May nga riyak yung bingot apasuswa ng induno, kikilalanan at sisesentimit mong lugod. Nung makananong pamatulan niya ning metong hindu, in kayang anak, king salo na, makanyanda kang pamatulan at pasayan king Jerusalem. Potang akit mo ng mga palyariti, tumulay ang puso, pasiknangan na ka, dinan masanting apami kakatawan. Abalo mo kanita, king ako yung Ginoo, sasaupan ko laret ang mamintu kako. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriyan niya yung Diyos, kambiyan ng masayang kulisak, ikayong sablang melalang. Dalit kayo king ikaligayan na, ning kayang lagyu, kaya ibiyaing tapat akapurian. Sabihan ni tiking Diyos, tutulang makapagmulala rin kaya kang dapat. Arap mo ding sabla, sambala, dalit lang kapurian keko at king lagyu mo, meko keni at lawan nyo, imakapagmula lang dapat ning Diyos, kinliputad daring tao. Indayat malat, gawa ng mamala, inyami kalakad la, libutad na, ding taong kaya katamong pipumpunan. Mesaya tamo, ulian niting kayang depatan, yaing magari kingalanggang upaya. Ikong sablang at intakot kin Diyos, umeko keni at makiramdam kayo. Ipalbalita ko kaya kayo, ing sablang depatana kanakong. Puriyan niyong Diyos, ulingin kanakong dalangin e natingyan, at inlugod ng eko kupas, kako e nakelingwan. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, Karintao, Galacia. Para kanako, ing bukod mong apag maragul ko, yapin ing krus ning ginutamong Hesukristo. Uling king kapamilataning krus no, ing yato mete ne kanako, at ako mete nako king yato. Alang mamaliwa o lago, nunging metong nga tao, may circumcision niya o aliyo. Ing bukod mong matimbang, yapining yo, metong yang lelangan, alubos ng nibayo. Ing kapayapan at pakaluluning Diyos,
manatili sa karing sablang tutuki kaniting tuntunan, at karing sablang bibilog king Israel akeyang balen. Kay bat naniti, na ako sa miragdagan akasakitan, ibat kanino man. Sapat noring biyok aatsyo king kakong katawan, ban makilala king ako, alipan na akong Jesus. Ingrasya ning ginutamong Heso Kristo, manatili sa kayungan, ikong kakong kapatad. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mag-ari sa karing pusuyo ing kapayapaan ng Kristo, at ing kaganapan ning kayang amano mamale kaya kayo. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Ingino memili ang 72 lalaki at tinubod nong tidwa-tidwa, banmuntanong mumuna kayo, king sablang lugal apuntalano. Sinabi na karelo, ing palutan dakal, dapot ding papalot di taklamo, ipanalangin yu, king makibandi king palutan, king paralayang dakal at talapagobro, barang tipunan ing kayang pupol. Lumakad kayo. Ako tutubod da kayo, antimong tupo, busal daring asong gubat. E kayo magdalang pitaka, o supot pagpalimos, o sandalyas, at kayo tuknang-tuknang mamuge kabangdalan. Kapilan man alungob ko king metong abale, sabyan nyo pa mo, kapayapan king bale iti, nung ing makatuknang ka rin malugod iya king kapayapan, manatili kayo ing kapayapan. Nung aline man, ibawi yu ing binyeyong kapayapan kayo. Manatili ko king bale at tanggap kay kayo, mangan kayo at minum king nanumang iyampang dake kayo. Ulinging magobro, mga intulid ya king upo. Eko lipat-lipat tuknangan, nung munta kayo king sanumang balen at tanggapan da kayo, mangan kayo king iyapag da kay kayo. Pakayapan nyo la ring masakit at sabyan nyo karelo, ing kayaryaning Diyos, malapit ne ke kayo. Dapat nung munta kayo king isano pamang balen at era ko tanggapan, luwal kayo ka rin dalan at sabyan nyo, agyang ingalikabok ning balen nyo, mga pakat karing bitismi, ipagpagming antimong tutol laban kaya kayo. Dapat asahan nyo iti, ing kayaryaning Diyos, malapit ne kaya kayo. Sasabihan ko kaya kayo, king ing Sodoma, tanggap yang mayan aparusa,
kingaldoning pamanukum kesa keng balen ay ito. Mi balik lang mit mong saya ring 72, ginu ngarang sinabi, pati ring demonyo, may mintula ke kami, ulining lagyo mo. Nga nang Jesus karela, ikit kay Satanas ay ang timong kildap, may nabong iba't banwa. Makiramdam kayo, dininanda kayong upayang damusak ubingan at alakdan, at maigit king upaya ning kasalang, at alang nanumang makapanasakit ke kayo. Dapote ko magsaya, ngening ding mga rok ay espiritu, mamintula ke kayo. Nune tumula kayo, uling ding lagyuyo, makasudalat la karin banwa. Iting mayap ng balita ning kay katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Malino ya po yung microphone ko. Intindihan niyo ko po. Okay, thank you. Maya payabak kaya kayungan po anyang first year college ko kayong seminaryo, minuli kong after 1 semester at tinuki kong sinimba karitatang kompoy mako. Kay ba't na ning misa, may malengki mako, paninayan miyang tatang ko, ima ko king chip, ting kaming honor kanita. Kabudabudi tatang ko, begot ni ing sigarilyo na, Marlboro yun. Dirina na akong sigarilyo. Hayali ko nga ako. Loko balo kong sisindi ka nga na. Emo mo pakadalas at pakarakal. Tindaan ko yung sinabi ng tatang ko. Pero nung sinabi ng kasi sisindi, Marokin sisindi, kaya panuwalan, uling niya mismo sisindi. Balo tayong kasabihan, actions speak louder than words. Balamo mo po yung kabaldugan na nito, dahil kaya katamong dapat mas masikan lo at mas malino lang mipasyag kitang burita mong sabihan. Ingkaya katamong gagawan, mas malino ng sasabihan, ingkaya katamong amanuan. Malagwa kasing magsalita Malagwang manyabi. Malagwa mo naman manaral. Pero gawan me keng biye mo, itang sasabihan mo, maging credible ka. Nung keng biye mo at dapat mo, maliliyari, magaganap, ing amanuan mo, and then, maging tutuka. Maging tutuka. Ang Ginoong Jesucristo, may miliyang 72. Tinubod nala. Tinubod no karetang miyaya liwang lugal apun talana. Pepayunan nala. Den kayang disipulo. Balo yun nung pilan lang amano, reng pa. Sabi na, adwalang sentences. Den pepa sabi na, neng lungog ko kayong metong abale, sabihan nyo, ing kapayapan, manatili kay kayo. Simpli yang amano ita, pamamuge. At ing kadwang sentence, maulagayo, ing kayarianing Diyos, malapit neke kayo. Na sinabi ni Ginutamang Jesucristong, i-explain niyo yung kayarianan ng Diyos. Gagamitan niyo retang tiro ko kaya kayo. Na sinabi ito. Na sinabing i-describe yung kayarianan ng Diyos, kalupadaring talinghaga, abinggitan ko kaya kayo. Na sinabi ka rin lang mag-lecture lang. Na sinabi ka rin lang
ulitan da, ing dimdam da kayo. Dapat nang sinabi na, ore nirenggawan nyo, at mayakit kening sabyan dang ing kayarianing Diyos malapit neke kayo, bala mo sa sabyan ng ginutamang Yesu Kristo, ipakit ye, ipalto ye, gawan ye, ing buri ng sabihan ning ing kayarianing Diyos, malapit neke kayo. Nanula rin pepagawa no? Napun anam laring linista ko, ngini pitunala. Ing mumuno, mayan pamaglakbe. Mayan. Eko magdalang dakal, mabayat. Busal para lada kayo busal daring asong gupot, kayo magdalang pitaka. Supot pagpalimos, kayo magdalang sandalyas, kayo tuknang-tuknang. Mayan pamaglakbe. Alang dakal abagahi. Alang dakal apigagap o pangabalanan. Simple mo ing maging biyeyo. Ipakit ye ing lapit na ning kayarianan ng Diyos kapamilataning mayan simpleng pamibiye-biye. Ing kakadwa, mga di 7M lapuredi. Nung makanano yang apakit tamo, apakit daring alagad, dening 72, ing malapit nepin, ing kayarianan ng Diyos. Mga di, nga na ng ginutang Yesu Kristo, dakal ing obra, dakal ing palutan, ditak lang magobra. Ipanalangin yu, king makibandi, king palutan, ipanalangin yu king apong Gino, para laya pang dakal amagobra. Mga di kayo. At detang magobra, no? Mga di kayong manatili kayo king palutan no, ning Gino. Mayan, mga di, katlo, makipagdamot, makipagkyabe. Patse, linob ko king metong abale, kananyo, inumanyo, itangya pagdake kayo. Eko pa importante. Eko bisita. Kayabe kayo. Ing makipagdamot, abayan Allah, detang disnana. Mag-adjust siya, karetang disnana. Pakyabayan Allah, detang disnana. Magdamot ing katlo. Kapat, magdatun. Kayo lipat-lipat nga na ning Gino. Manatili ko king bale at tanggap ke kayo. Ko lipat-lipat tuknangan. Uso ngening lipat-lipat na po. Uso mo naman ning manalili. Nung munta kayo king sa ano mang balen, tanggapan da kayo, manatili kayo ka rin. Siguro po kong kilalang pari, ne? Palagi ang ala. Ilagi yun na pong Elmer. Magdatun. Manatili. Kadugtong na itang makipagdamot. Nung makyabe ka, manatili ka, karela, ing presensya mo, kayabe da ka. Makanyan niya, ing malapit a kayarianan ng Diyos, sabienda, kareng dasdanda. Ing kalima, ulwan nyo ring masakit, manulo. Nakit kong masakit, manulo kayo. Doktor la, alila. Pero, ing kayarianan ng Diyos, di na anong upaya, at di na nakatamo mo naman sikanan manulo. Makananutang manulo. Pangadita la ring masakit. Antabayanan la ring masakit. Abayan la ring masakit. Neng minsan ing panulo, alayo karetang asasali keng drugstore, nune, dita kayapis. Kita mo tintang paralan, ing laro, kaskasan yung laro, kawang pangadiyula, manulo kareng masakit.
Pero adwan tamo mo naman ing mayulo tamo sakit. Mayulo tamo kakulangan. Mikatmuan tamo kakulangan. Ing kanam, neng ating etanggap kaya kayo, ipagpagyo rin kaya kayong bitis, alikabok, isunduyo, ing pamaglakbeyo. Ing kanam, manyundo, ing kayarianan ng Diyos, malapit na kaya kayo, eko tatakas, eko mimiwas, king responsibilidad, isunduyo, ing alagad, manyunduya. Ing alagad ning kayarian, talatukin ning kayarian ng Diyos, manyunduya. Manyira, maglako, manyunduya. At ing katataw liyan, anyang mayaring mission the Rening 72, migbalik laking Gino at masayala, matulala. O iting taulin dili, matulalang meg-report king ginutamang Yesu Kristo, pati ring demonyo ngara, pamintuan da kami, uli na ning lagyo mo. Kasi ing daralanda, ing lagyo na ning ginutamang Yesu Kristo. Sabi ng ginutamang Yesu Kristo, eko magsaya, uli na ning upayang mibiye kay kayo. Ali, magsaya kayo uling kinggewayo. Makasulat la ring lagyuyo king banwa. So ining mission da rening 72. Mission yang papunta banwa. Mission yang manatad banwa. Ing kayarian ng Diyos malapit ne kay kayo. 7. Mayan apamaglakbe, mga di makipagdamot, magdaton, manulo, manyundo, matula. Itamongan awsa nakatamo ng Ginoo at padala nakatamo keng misyon tamo nung nukarin tamo makatoknang, nung nukarin tamo magobro. Simple lang pwede tamong maging tuntunan, bahan ipadama, ipakit, kareng kaya katamong biye at gagawan, ing kayarianan ng Diyos malapit ni. Tamo kailangan magsalita. Actions speak louder than words. Talakad tao po at ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, di na lang king banwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king die alananga. Amen. ante mo ing inawad ng Jesus kay katamo, manalangin tamong miyabe-yabe, king ginuning palutan, bayang paralang dakal at alapagobrang tumipon, king kayang pupol. Nga tamong manalangin, ipabado mo ing kekang kaligtasan karing sabla. Ulitan tayo. Ipabalo mo ing kekang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo pain tulot mawala ing pupol, uling kailangan dako. Para lakang dakal at talapagobro, king kekang palutan, inya ng aming manalangin. Ipabalo mo ing kekang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo pain tulutan minalob ding kekang tiburan, uling kailangan dako. Kambilan mula laban karing lalapit aasong gubat, inya ng aming manalangin. Ipabalo mo ing kekang kaligtasan karing sabla. Ginoo, emo paing burisan ding kaluguran ning kapayapan,
agyamang era balo, ing kailangan dako. Pagkaluban mong kapayapan, ding karelang pi bale-bale at bansa, inya ang aming manalangin. Ipabalo mo yung kaya kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo kakalingwan ding masakit, uling kailangan dako. Pakayapan mo lo at dinansikanan mamusan king karelang krus, inya ang aming manalangin. Ipabalo mo yung kaya kang kaligtasan karing sabla. Ginu, emo ipaintulot, ingding komunidad ming Kristiyano, maging lugar lang pisa sa likutan, ang makakulong king karelang sarili, uling kailangan no ning yato, bustan mong makabuklat at matulang tanggap karing sabla, inya ang aming manalangin. Ipabalo mo yung kaya kang kaligtasan karing sabla. Ginoo, pagkaluban mo keng sikanan milapit king kayarian mo, karing sablang bisang makiramdam king amano ning anak mo, Yesu Kristo ang ginumi manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, hing kapuri at kaligaya ning lagyuna, hing kasaplala tamot ding mabilog ng banal a kapulungan. O Ginu, ipaintulot mong ing daon king ikaligaya ning kekang lagyu, padalaysaya na kami at dalana king ilapit king biye alanganga. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At keko antimurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, kapamilataning kayang pangabayit, mi bayit keng pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus kami king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king biye alanganga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa. Pulinita kambering sablang kororing anghel karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Layon makiabe king alangtok ng dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kinuwaning kalis pasibayo yung pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigagan na kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapin ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling mi at ding sablang mayangon abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bielangang ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon ni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipakit tamong yaning mikakami atong tamo king kapayapan.
Nyo'ing kordero ng Diyos, nyo'ing milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin maiyawos para makisulo kingapuna na ng Ginoo. O ginuwe kumatampang tanggap keko, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang, Jesus ko sa salpantayanan ko king atsuko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko'ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit era ka at tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko, e mo paing tulot kapilan man, imikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo kapilan man sana eke magkulang babiye kapurian keko para king kaganapan ning biye at kaligtasan ay pagkalob mo ke kami kaniting banal ay Eucharistia. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi Amen. luklukay po sa guli. Dakal pong salamat ka rin minye grasya ngayon paruminggo, dahil bulaklak ang ponsuman. At yung pa pong mag-donate kaya kakatamong project 50,000 para kayong generator, ban kanita ilatok ng bandar, dahil kaya katamong pumps o kaya solar power. And ay po bisang pabanggit lagyo, so mag-donate siyang 50,000. Paniguya po ito para kayong generator. Yung kakatamo pong report para keng June ing lino mampapanglinwal. So oren na rin kakatamong penibadandareng pondo, intentions, collections, donations, total 115,933.75. Then kakatamong usual gastos, oren po. Salary, stipend, medyo mita siya po yung electricity tamo uli na nitang ating obra during June. Po. At miscellaneous dakalya naman 15,000 plus. So yung gastos 91,373.42. So receipts minus disbursements equals sobra tamo 24,000. Itang sobra nga itang 24,000, mapit na yung 50% rector's share and share na ning fund. Nung idagdaging 12,000 kitang May 2022 balance, ing maging 272 minus ing RQS for June. So ining pondo tamo King's Shrine, 270,434.12. So, oren ni rin gagamitan tamong operations daily. Kukumbiranda kayo po kayong July 17, magmisa yung Arsobispo, Kenny, at kay iba't bendisyonane, yung kaya katamong maging project. Papaglakaran kayo manibat Kenny, dumurot siya. Bahan kanito, mabendisyon niya kanining gawa tamong project. So, nung pwede kayo po kanita, tumagon kayo, makuya dyan mo itang right of blessing, maybe ka bang mag-bless siya, magkantala rin choir. Po? Siklod kayo po para kayong panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan po, o kapilan man, Birhen, akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula, karing maliligalig, balumuing ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inialalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na eldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at yukabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kekaming kayarian mo,
mi pamintuan ning lubmo ket isuli pantibanwa. Ingga kanan mi king aldoldoy, biyem kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yam kaya paisal kintukso, nun ikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaging grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Nuan ka karing sablang babay at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Ingino manatili kaya kayo. At keka antimorin, Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing iba ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Kita